Da da do do ah hey ba 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 psh, ba 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 da tika tika Temu dan santai. Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to Temu dan Santai Podcast bersama saya Tahira Sirat. So today memang cantiklah baju I hari ni, macam pastel-pastel colour, and ada bidding-bidding ni, of course daripada kita punya atmosphere partner Zywar Said. And of course I am very comfortable right now on this swivel chair dengan bantal yang cantik, special dibawakan oleh Rumah Home. Terima kasih kepada our atmosphere partner. We are very happy to collaborate with you. And hari ini Tahira tidak berseorangan, selalu bersama dengan Zio. Selalu bersama dengan seorang jejaka. Hari ini kita ladies talk. So today I'll bring you Aina Lee. Hai semua, Aina Lee here. Hari ni kita ada siapa juga ya? Sebelum tu Aina tengok kamera sana, kenalkan diri dulu. Hello, my name is Aina Lee. So you are the? I am one of the co-host. Kita akan bersama dengan Tahira untuk hari ni. Yes, hari ni kita bawakan siapa Aina? Kita bawakan Dr. Syaira. Yes. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum. How are you? Good. Alright, so let me tell the whole world first who is Dr. Syaira Nasir. So she is a dermatologist, which is sangat-sangat pakar tentang kulit, daripada badan, kaki, tangan dan juga muka. Ya, insyaAllah. Betul, insyaAllah. So Doktor, where are you from? Let the world know. Siapakah Dr. Syaira Nasir? Okay, nama saya Dr. Syaira Nasir. Saya seorang pakar kulit, so consultant dermatologist. Sekarang saya bekerja di Prince Court Medical Center. Selain seorang doktor, saya juga seorang isteri. Masya Allah. Suami saya juga seorang pakar jantung. Wow. Ya. Saya mempunyai 3 orang anak. Wow. And one fun fact about saya, saya daripada student, actually saya belajar dan bekerja di luar negara selama 24 tahun. Where Dan, about? So di Ireland dan juga di London, UK. Masya Allah. Dan saya baru sahaja balik ke Malaysia tahun lepas. Masya Allah, welcome back. Yeah, so good to be home Masya finally. Allah, I am so happy. Masya Allah. So I actually got to know Dr. Syaira daripada Raja Nadia Sabrina. Di mana episod yang lalu kita dah keluarkan siap-siap bersama dengan Kak Brin. Saya panggil dia Kak Brin. How do you actually get to know Kak Brin? So since saya balik Malaysia, one of the reasons saya balik juga sebab saya nak mendekati keagamaan, kan. Masya Allah. Something yang saya tak dapat overseas. So saya start pergi kepada kelas-kelas agama dan di situ saya terjumpa Brin lah. Tapi sebelum tu memang saya follow dia juga di Instagram, kan. We're Instagram friends. Exactly. But now we are physical friends. Masya Allah. And alhamdulillah, sisters lah. Kan? Masya Allah. That's the best lah. Yeah. Aina, okay Aina? Aina nampak nervous hari ni. Jangan nervous sangat Aina, okay? Tak lah, kita okey je. Tapi ada soalan nak tanya dengan Dr. Syaira. Contohlah, masa first time terdetik hati nak balik Malaysia tu, selain daripada point nak mendekati agama, kan, apa lagi point lain sebenarnya? Adakah memang nak mula berkhidmat di negara sendiri ataupun macam mana? Saya selalu rasa ada benda lagi yang saya nak achieve. So every time saya rasa saya nak balik, ada je lagi, kan, benda yang tak habis lagi kita nak buat. Tapi apabila saya dah habis belajar, dah habis saya punya specialisation, saya jadi konsultan selama 8 tahun ya. Saya juga tunggu husband saya habis dia punya training juga. Saya rasa first time yang betul-betul saya terdetik nak balik lah masa COVID. Sebab time tu kan kita tak boleh balik, kan. Exactly. Kemudian bapa saya juga meninggal time tu. I'm so sorry. Sorry to hear that. Tapi alhamdulillah I'm here. Ya, Alhamdulillah. That's the best way sebenarnya. Kalau cakap pasal your life journey, sebenarnya banyak yang kita nak get to know. Banyak yang kita sebenarnya nak cerita dengan rakyat Malaysia. So as per now, since you are back home, apa beza kerja dekat luar dengan kerja dekat Malaysia? Sebab you dekat luar pun as a dermatologist, kan? Yeah. So dekat sana lebih susah ke dengan makan, dengan culture, dengan agama yang berbeza? As per you say, you didn't get that kind of macam kata ilmu ataupun kawan-kawan atau circle yang lebih baik di arah itu di sana. Tapi apa beza di kehidupan di sana, di Ireland, di London dengan Ireland? Is it the same? Ada banyak kesamaan. Sebab actually rakyat Malaysia di London ramai. Ada banyak restoran, so tak adalah rindu sangat masakan, tapi mahal lah. Faham. Ya, betul. Tapi dari segi pesakit-pesakit mungkin lain, benda-benda yang saya lihat di luar negara dengan sini. Contohnya di UK saya lebih banyak tengok skin cancer. Because obviously lebih banyak orang kulit
putih. Ya, Jadi betul. mereka mempunyai kesan-kesan lain lah daripada matahari. Cuma di Malaysia saya rasa saya lebih banyak jumpa benda-benda penyakit berjangkit. Macam jerawat. infection, fungal infection. Tapi banyaknya samalah. Macam sana eczema, sini pun saya banyak jumpa eczema. Dari segi estetik pun banyak juga kesamaan. Tapi contohlah kalau macam fungal acne tadi, fungal acne is it the same like normal acne ataupun dia macam mana? So fungal acne ni nama dia actually quite misleading sebab orang guna perkataan fungal acne tapi Ya, betul. dia sebenarnya bukan acne. Okay. Cuma kita nampak macam acne or confusing macam acne because dia ada bintik-bintik kecil. Ya, Tapi betul. fungal acne ni actually caused by a yeast on kita punya body. And yeast tu menampakkan seperti acne. Tapi kalau kita tengok betul-betul lah sebagai pakar saya boleh differentiate lah. Sebab kalau acne mungkin dia ada pus kan yang putih-putih yang kita picit-picit tu. Whereas fungal acne tu dia more kemerahan dan dia lebih sekata nampak lain lah. And bahagian-bahagian fungal acne selalunya tempat-tempat yang kita berpeluh lah. So dekat dahi, dekat belakang, dekat kita punya chest kan. Okay, so I actually experienced this. Sebenarnya and I dengan my husband memang tengah cari solution untuk I. Yeah. My husband tak ada. My husband memang tak tahulah, orang lelaki ni dia memang lelaki lah. Kulit Having a good kental. skin. Kulit kental. Kan kalau Ke they don't care. tu ayat baik kalau my mum panggil kulit badak. Dia kata memang kental habis. Tapi macam saya, because kita pakai tudung, kita berpeluh, we are using inner, you know. Sometimes I do get I don't know whether it's fungal ini since you are saying, I think the kriteria ada dekat bahagian belakang. Kat situ macam mana kita nak mengubati dia, nak kena makan ubat ke atau nak kena sapu krim ke? Boleh dapat over the counter ke? What do you suggest? So memang lebih kerap kita nampak yeast infection ni dengan orang yang lebih banyak berpeluh. So dengan weather kita dekat Malaysia ni yang sangat humid is very common. Lagi satu saya selalu nampak kalau lelaki lah, kalau dia baru start pergi gym atau even perempuan, kalau kita lagi banyak berpeluh, kita lagi senang dapat all these yeast infections. Especially kalau kita pakai tudung. Sebab kita punya kepala bertutup kan, kita berpeluh, kita punya so yeast tu sukalah, dia akan bercambah lah. So dia boleh menyebabkan penyakit kulit seperti klimomo, fungal acne, dan ada lagi kan orang kata panau. The medical name is pityriasis versicolor. Okay. Oh, Yang kita panjangnya nampak nama dia tumpuk susah nak putih-putih sebut. tu. Pityriasis versicolor. Kadang-kadang patient datang kat saya dengan penyakit lain, tapi saya yang nampak benda-benda ni sebab people just live with it. Dia tak rasa benda tu dia boleh treat. But actually benda-benda ni semua kita boleh treat. Some of it kita boleh treat dengan benda-benda over the counter beli kat farmasi, tapi some of it doktor kena prescribe lah. Depending on level of severity, berapa teruknya penyakit tu and how wide is it. So kadang-kadang boleh guna shampoo atau cream. Shampoo pun boleh? Shampoo antifungal. Tapi kalau dah teruk sangat lah, level tu selalunya yang datang kepada saya ni, saya akan bagi ubat makan. I dah cakap dah dekat rundown ni kita tak baca dah ni. Kalau memang kita ikut je doktor cakap apa ni. Betul. Tapi itulah nak tahu kalau buat makan, bukan ke dia ada efek macam kulit tu jadi kering tiba-tiba sebab Macam Accutane Ya. Sebab last time I pernah makan sebab saya dapat jerawat yang sangat banyak tapi penuh satu muka tapi dia tak ada pus pun. Bila picit dia macam keluar air ataupun dia tak ada langsung. Bila tersentuh jadi pedih. So doktor bagi that ubat lah. So dia kering jadi lain pula. And also it affects pregnancy. So semua ubat ada side effect. Sebab tu ubat ni janganlah beli dekat internet ke pandai-pandai ambil ubat kawan ke ubat mak kita ke, because doktor sepatutnya yang kena diagnose kita, bagi tahu kita macam mana nak makan ubat tu, apa side effect ubat tu kan. Sebab kalau kita ada side effect, kadang-kadang boleh mendapat penyakit lain pula atau kemudaratan lain pula side effect daripada medication tu. So tapi kalau kita tentang fungal acne dengan acne biasa tu memang lain lah dia punya treatment. So macam acne biasa tu kita akan bagi ubat isotretinoin or Roaccutane tu sangat common lah. And cara dia work is dia actually shrink kita punya oil glands. Sebab acne tu daripada minyak kan, kita punya pori tersumbat. So it's a very different treatment. So kalau kita tak tahu bezakan fungal acne dengan acne biasa, kita akan ambil ubat yang salah, and tu yang dia tak baik-baik tu. Oh my god. And also some of the I would say some of us di zaman sekarang ni kan sekarang tengah terjebak dengan viral things, you know, mercury, produk-produk timbang kilo yang di mana kami sangatlah ramai orang yang kami bantu juga sebab kami adalah live host TikTok and we also bekerja dan berkecimpung dalam dunia skincare. It's our forte. We love we love our it. skincare. We love skincare. And of course bila mereka berkecimpung di arah situ, adakah benar fakta-fakta tentang mengatakan apabila kita menggunakan produk mercury dia boleh affect juga tentang kesihatan dalaman, dan selain daripada itu juga adakah benar
dia boleh affect daripada dia boleh dapat skin cancer, menipiskan kulit. Apakah cerita-cerita di sebalik produk Mercury tu? What do you think? Ya. Okey, kalau produk-produk yang ada mercury ni di Malaysia kebanyakannya adalah produk timbang kilo ya. Ya, So betul-betul. produk-produk ni bukannya diluluskan oleh KKM atau dia melalui regulasi-regulasi yang kita perlukan untuk skincare lain macam yang kita nampak dekat farmasi tu. But you will be very surprised ya, benda ni bukan problem dekat Malaysia saja. Masa saya kerja di London, ramai juga patient yang saya jumpa yang ada problem ni. Selalunya yang datang daripada negara-negara Timur Tengah, the Indian subcontinent, kan, African, faham. sebab salah Obsessed with satu, whitening. everybody is obsessed with whitening. Itu satu benda yang saya cuba tukar lah. Ya, kita patutnya obsessed with healthy skin. Exactly. Brightening and glowing tak apa, because that's a different thing. But whitening tu kita nak cuba tukar, kan. So kita jadi obsessed to the point that kadang-kadang kita tak fikir apa side effect ubat yang kita ambil tu, daripada mana sumber ubat yang kita ambil tu. So kalau kita test ubat-ubat ni, dia ada benda-benda yang very harmful kepada kesihatan kita, iaitu mercury. Yeah. So mercury ni bila kita guna, one of the first thing yang kita akan nampak is kulit kita akan jadi cerah. Exactly. And Okay. kita akan nampak that pinkish glow. Itu one of the signs produk tu ada mercury ya. Tapi itu Tapi satu benda yang kita nak. Betul. Itulah yang kalau pakai ni muka pink cantik macam tomato. Kalau kita tengok filter-filter dekat Instagram, itulah yang dia paparkan kan, the white face with the pink cheeks kan. So itu actually side effect mercury. Tapi lambat laun dia akan affect kita punya sistem dalaman. And what's worse is it's irreversible ya. So kalau dia affect kita punya kidneys kan, dia boleh affect kita punya buah pinggang sampai ke tahap boleh dialisis. Dia boleh affect kita punya hati, kita boleh dapat liver failure, kita punya saraf, dan lebih teruk lagi kalau ibu-ibu mengandung, dia akan stopkan pembangunan otak punya So baby development. development baby. So baby tu boleh jadi deform. Yes. And most women tak tahu, dia main pakai je kan. Exactly, because they don't get enough education ataupun kebiasaannya lah. I would say syllabus malas. Betul. Syllabus malas ni banyak. Nombor satu, mudah. Sebab dia satu barang je. Lepas tu dia terus cantik. Okay, so I also found certain products yang menggunakan mungkin ingredients seperti walnut shell. Walnut shell. Is it good? No. Oh. Okay, so satu myth yang kita selalu tengok, especially orang yang ada acne ni kan, dia rasa kulit dia tak bersih, or dia rasa untuk cuba licinkan kulit dia, dia kena tenyih kulit dia kuat-kuat dengan something yang very actually abrasive ya. Benda tu sangat ada partikel kecil-kecil yang tajam, kasar. It looks like a scrub, right? Ya, scrub masa kita kecil saya pun guna juga sebab Ya, saya tak tahu ya. Ada brand-brand famous Dia yang kita boleh guna pakai ni. tapi tak boleh selalu. Dia kalau boleh bagi saya tak perlu pakai langsung sebab ada produk-produk yang lebih baik. Okey, contohnya itu kita panggil physical scrub. So dia boleh cause benda-benda macam micro tear dekat kulit kita. And kalau you ada acne, you bayangkan all the inflammation, sakit, bengkak kan, and you scrub dia lagi. dengan benda tu, it's actually causing more inflammation and boleh actually damage your skin. Nanti you dapat pigmentation, worsening your scarring kan. And kita punya skin barrier ni actually dia tak kuat. So lagi banyak kita hentam skin barrier kita ni, nanti lagi banyak problem. Nanti dapat problem lain pula. Kulit kering, eczema on top of the acne. So lebih baik bagi saya kita guna chemical exfoliation, which is produk-produk yang AHA, ada BHA? Ya, betul-betul. BHA, ikut kesesuaian kita Kulit punya kita skin lah. type. And contohnya kalau kulit kering, kita guna maybe sekali seminggu cukup. Tapi kalau kulit kita very oily, kita boleh guna BHA, which is salicylic acid, yang akan larutkan all the kekotoran dalam kita punya pori untuk keluarkan minyak. Tapi orang yang kulit kering, dia tak tahan salicylic acid selalunya. Betul. Jadi kita kena tahu kita punya skin type, kita kena tahu apa dalam produk kita and guna ikut kesesuaian. Recommendation doktor kalau kita nak guna chemical exfoliator, how many percent? In your General knowledge. Okay, so percentage dia lain-lain. Kalau kita tengok salicylic acid lah, satu yang paling common untuk acne atau BHA, selalunya kalau kita tengok dekat botol tu dia akan tulis 2% lah. Ni penting juga untuk ibu-ibu mengandung sebab lebih daripada 2% is not recommended ya, apa-apa yang ada salicylic acid. Yang lain-lain tu ada macam-macam percentage lah. Tapi selalu saya instead of tengok percentage, saya tengok type of acid dia. So type of orang acid. yang kulit sensitif, saya lebih suka recommendkan PHA atau benda-benda macam mandelic acid, More lighter. ataupun kulit kering lactic acid. Kalau LHA?
LHA LHA Ya, pun boleh juga, boleh. tapi yang paling pentingnya orang yang kulit dia oily, dia yang lebih sesuai guna BHA. Macam orang kulit macam saya ada eczema, kulit saya kering kan. Kalau saya guna What do salicylic you acid, use? kulit saya pedih. I Same cannot goes use to it. me. I yes. no wonder lah. I'm very dry. So never follow other people. Ni lagi satu. I actually wonder, kita wajib ke guna scrub? Wajib ke guna exfoliator? If it's not, like, can I not use it? Because I haven't been using it for so many years, and alhamdulillah, Yeah, me it does too. wonders. Yeah. And all I focus on is hydration, like hyaluronic acid, produk-produk yang memberikan hydration lah. Yes. So other than that, also I use banyak produk-produk yang vegan, organic, and then I take care of what I eat. Was it necessary, or is it necessary for us to exfoliate every single month? Actually tak perlu. Okay. Sebab kalau kita jenis yang basuh muka setiap hari, guna gentle wash Cleanser. pun cukup. Tapi mungkin sekali seminggu gunalah something yang foaming sikit kan. Bagi dia keluar. Ya, macam saya kulit saya kering. Tapi saya pakai makeup, saya pakai sunscreen. Ya. So gentle wash tu tak cukup. Jadi for saya kena buat double cleanse. So saya akan guna contohnya micellar water. Yeah. Sebab micellar water tu dia actually larutkan minyak. Aha, So dia keluarkan semua makeup kita, dia keluarkan kita punya sunscreen kan. Lepas tu barulah saya buat gentle wash. Itu sebenarnya dah cukup. Okay, betul lah Aina. Micellar water, jangan lupa. Micellar water. Micellar water wajib Tapi kalau guna cleansing balm, cleansing oil pun okey juga kan? Pun to remove okey the juga. makeup. Okey juga. Ada macam-macam jenis produk. Kita kena cari yang sesuai untuk kulit kita. We actually learn a lot kan, even though kami betul, dalam betul. industri, we actually this is a new information, so kita boleh lah mewar-warkan dakwah skincare ini yang mungkin di TikTok tak lama lagi. Alright, so doktor, so if you seen all those cases dekat dalam Malaysia sekarang tentang 5 kilo, benda yang meworriskan you kan, I would ask you, apa benda yang paling membimbangkan doktor tentang trend kecantikan pada zaman sekarang ni? Okay, apa yang saya tengok sekarang ni lah dekat TikTok, social media is skincare being marketed to children. Oh yeah. Yes, I dah tengok dah. Yes, because my God. I have 2 daughters of my own and bila saya fikir kanak-kanak sebenarnya tidak perlukan skincare sama macam orang dewasa. Muka I dah macam risau. Ya kan? Okay. Kalau seorang kanak-kanak tu macam going to the teenage phase kan. Yeah. Okay. Mungkin muka dia makin berminyak. Yes, okay, fine. Kita boleh guna wash kan. Kita start guna sunscreen ke, moisturizer ke. Tapi bayangkan kanak-kanak umur 7 tahun, 8 tahun, they don't need skincare. Kulit dia orang, selalunya cantik, tak ada problem. Unless lah dia ada penyakit macam eczema ke kan. Dia perlukan moisturizer. But to market to children all this macam 10-step skincare and then gunakan terma-terma macam glass skin, ini sangat bahaya. Exactly. Sebab kanak-kanak bawah 16 tahun sepatutnya, dan saya setuju ya, kalau kita tengok negara macam Australia, UK, dia dah stop, dia dah ban social media for children because impact all these perfect images kan, all these terms macam glass skin, all Betul. it causes comparison and dia jadi kompleks to the point that budak-budak ni boleh ada kemurungan, boleh ada anxiety. Dan yang lebih teruk lagi kalau saya lihat, bukan saja budak-budak, orang dewasa juga dia boleh cenderung kepada penyakit mental called body dysmorphic disorder, BDD. Body dysmorphic itu disorder. First time saya dengar. So benda ni paling ketara sekali masa COVID sebab everybody was on their phone. Yeah. Betul. To the point that there was a term coined, Snapchat dysmorphia. Yes. I was one of the patient. Yeah. I'm telling you. So all these patients were coming to their doctors after COVID. Can you make me look like my filter? I was one of that. Nak mata besar, nak kulit licin. So these are unattainable. Standard-standard yang terlalu tinggi. Even kalau saya buat laser dekat fashion pun, saya akan cakap, benda ni kena berkali-kali, kita kena buat maintenance. Tapi mungkin saya tak dapat perfect, kita boleh baiki saja. Tapi nobody is perfect. Tapi bila you budak-budak, you imagine kesan dia akan grow up dengan this feeling of never being enough, always comparing dengan other people. Betul. Standard of beauty terlalu tinggi. So for their mental health memang saya setujulah, tidak perlu. Betul lah, social sebab media. bila kita tengok balik doktor dekat I would say negara Korea itu sangat betul, dahsyat dia itu punya betul. standard of beauty tu. Berlawan-lawan dan itu produk-produk tu semua dah masuk dekat Malaysia. So dekat Malaysia ni saya rasa ada juga perkara-perkara yang merisaukan seperti ini. Betul lah doktor kata 10 step skincare tu
anak saudara, anak buah semua dah start bertanya. Betul-betul. Aunty pakai apa? Aunty It's pakai apa? normal kan? Kita dulu pakai apa? Pakai sabun mandi je dekat muka. Yeah. Pakai sabun pencuci muka sahaja dengan bedak baby. Ya, Kita tak kisah sangat pun how we Betul, look kan. ya. Kita just enjoy kita punya life. Betul. So untuk budak-budak, Yeah. okay, walaupun dah ada stigma lah, kita kata stigma lah sebegitu, tak boleh buat apa because mereka mengikut peredaran zaman dan trend. Yeah. Nak atau tak nak, we can't control that. It's out of our control. So what would you suggest as a specialist untuk kanak-kanak, apakah mereka, apa yang boleh diorang guna atau apakah produk yang boleh dibeli untuk mereka pakai? Actually saya banyak juga ramai patient yang datang kepada saya tanya soalan yang sama sebab dia sedar anak-anak dia orang perlukan skincare. So saya cakap benda ni kita tak boleh lawan. Nak cantik ni is our fitrah. Ya, Kalau betul. kita tengok even back to zaman Cleopatra, dia mandi air susu kan. Yes, yes, sebab yes. dalam susu tu ada lactic acid. Lembut Melembutkan je. kulit, Betul. mencantikkan kulit. So it's part of kita punya human nature to want to look good. Okay. Tapi kita perlu buat dengan cara yang sihat dan betul. educational, yang sihat, betul. Jangan ikut trend. Sebab trend tu kadang-kadang boleh merosakkan kulit kita. Jangan ikut kawan. Macam saya katalah, kita kena ikut kita punya own skin type. And kita kena ambil tahu apa sebenarnya dalam krim tu. The ingredient, you mean? So the sources that you follow dekat social media ni pun penting. That's why saya rasa sebagai doktor, bila saya educate patient, kadang-kadang memang saya dapat lah orang masih, oh thank you so much sebab memang benda thank ni you. sangat membantu explain step by step apa yang saya bukan. Sebab sebenarnya kan kalau you tengok banyak sangat benda yang tidak diperlukan. Betul. Ada Kita kena simplify. Betul, ada certain individu yang saya pernah kenal dia pakai step skincare 33 step. Ini real. Tak tipu, serius, real. 33 step. So dia Banyaknya masa. and dia buat repetition of Yeah. skincare tu sehari like 2-3 kali for 33 step. Macam, Korean punya pun dah banyak dah. Macam mana korang boleh ada masa? Korean pun 11-12. Oh my god. Okay. Alright, so Aina dan Doktor, since we are actually running out of time for our segment 1, kita akan sambung sekejap lagi. So sekarang ni kita nak berehat seketika untuk segmen Ngeteh. Marilah minum teh, ruang kita, cerita kita dalam temu dan santai. Hey! Okay semua, let's go production. Alright. So kita nak rehat sekejap, lepak-lepak minum teh. Haus kan? Banyak cakap. Silakan Nia. Saya tekak dah ni. Puan kursus dah sampai. Wah, thank you so much. Tanyalah Aina buat sendiri ke? Ni berapa banyak gula dekat? Nampak kurangkan Kita gula. sihat sikit hari ni. Rumah home. Okay, we are back to our last segment, Sembang Sampai Jadi. So kali ni Tahira masih lagi bersama dengan Aina dan juga Dr. Syaira. Alright, so kita nak sambung balik. Tadi cerita memang best kan? Cerita pasal kulit, pasal mercury, pasal stigma, budak-budak pakai apa. Banyaklah soalan kan? Okay, so Doktor, I want to ask, this is very general question lah. Ramai orang cakap produk mahal lebih bagus, produk murah biasa-biasa je. Betul ke? What do you think about that? Tidak betul. Jadi The mic. kadang-kadang dalam klinik saya kan, kalau patient jumpa saya, dia kata, doktor nak recommend apa kan? Bila saya recommend produk-produk yang ada di farmasi, kadang-kadang mereka terkejut. Produk ni je memang saya dah pakai. Saya cakap, ya memang produk tu bagus. Sebab saya bukan tengok harga produk tu. Kita kena tengok apakah ingredient, active ingredient dalam produk tu. Okay. Tidak semestinya produk tu mahal, tidak bagus, bagus just because of dia mahal. Sebab itu semua branding dan jenama. Mungkin adalah ingredient yang menyebabkan dia mahal. Tapi setengah active ingredient dalam benda-benda yang tidak mahal pun just as good as benda-benda yang mahal. Just kena pandai cari apa ingredient yang, apa problem yang kita nak treat and apa ingredient yang sesuai untuk problem tu. Okay. Aina boleh tolong tarik mic doktor sikit? Tak dengar suara doktor kejap lagi. Okay. Okay, mantap.
faham. nice. Okey, cun. Alright, okey. So sambung Yana, silakan. Okey, doktor, saya nak tahu contoh kalau macam orang tu dia ada bajet yang terhad. Ni memang common RM100 lah, RM100. RM100 tu macam besar sangat. Oh, RM50. 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 Okey, Ah, kita bagi anggapan untuk macam saya dulu pernah jadi suri rumah yang tak buat duit. Okey, so bajet kita paling-paling RM50. Okey. Dari situ macam mana kita nak pilih produk yang harga dalam lingkungan macam gitu tapi sesuai dengan keadaan kulit kita. Macam mana nak tengok ingredient dia juga. Okay. So basic skincare ni selalunya saya cakap kena start dengan 3 benda dulu. Tak kisahlah siapa. Teenager yang baru nak start skincare ke, lelaki ke, perempuan ke, sama. So first of all kita kena ada pencuci muka. Okay. So kita kena buang segala kekotoran muka kita supaya kita ada canvas yang clean kan. So that lepas tu second one kita nak letak moisturizer. Okay. Dan juga antara satu soalan yang saya sangat-sangat wonder, kenapa lelaki ni cakap pasal perempuan tapi lelaki, dia orang tak pakai facial wash, dia orang tak pakai moisturizer, dia orang tak pakai anything, serum whatever it is, tapi kulit dia orang satu lagi tak ada masalah. Betul. Nombor 2 kau tak sunburn ke? Lepas tu jerawat susah nak naik. Tak adil. Jealous betul. Okay. Okay, so ini memang normal lah kalau Normal. Doktor Pak pun cakap normal. kalau patient datang kat saya yang lelaki boleh tanya, okay, pakai skincare apa? Saya pakai shampoo je doktor. Dia pakai shampoo untuk basuh everything. Kemudian bila saya tanya, okay, moisturizer pakai apa? Apa-apa yang isteri saya pakai lah. Apa yang isteri saya bagilah. Tapi I do feel lelaki zaman sekarang lebih tune into the skincare. Dan kalau nak kata diorang tak ada penyakit kulit tu, tak betul lah, saya rasa ada. Cumanya mungkin diorang tak macam dia kata semangat lagi lah untuk guna banyak-banyak skincare. But we see that things are changing lah. Orang lelaki sekarang lebih tune into diorang punya kesihatan kulit. Mereka pun kalau tengok sekarang ni kan even ada, ini market je lah, gimmick jugalah ya. Sebab dia akan ada skincare untuk lelaki. Padahal sebenarnya ingredient dia sama je. Sebab kulit lelaki dan perempuan sebenarnya for sama. men, for women. Penyakit-penyakit yang saya lihat pun sama kan. Adalah setengah tu lebih kepada cenderung kepada lelaki kan. Contohnya kalau acne, lelaki dia suka pakai hair gel kan. Mungkin saya nampak lebih banyak acne di forehead dia. Sebab ni setengah lelaki yang suka pakai backpack ke, mungkin saya nampak lebih banyak back acne. So adalah sometimes adalah a bit of differences tapi most of the time sama. Okay. Doktor, kalau macam orang lelaki ni dia jarang kan nak pakai skincare apa pakai semua, tapi tiba-tiba mereka kena masalah psoriasis. Adakah kalau masalah macam tu mereka masih perlukan skincare yang sesuai ataupun kena jumpa doktor terus? Okay. So psoriasis ni usually penyakit genetik tapi dia autoimmune. So tak tahu kalau pernah lihat orang yang ada kulit tebal dekat siku dia ataupun lutut dia, kadang-kadang di kepala. Kadang-kadang benda ni kita tak nampak sebab orang tutup. In fact 2% of kita punya masyarakat akan ada psoriasis. So that's 2. If you think about it, that's 2 in 100 people. Yeah, but people cover up so kita tak nampak. Tapi kadang-kadang kita akan ternampak lah bila pergi swimming pool ke kan. Dia ada psoriasis. Sometimes anak saya pun nampak, mami dia ada psoriasis. Sebab saya pun dah ajar anak saya macam mana nak spot psoriasis. Tapi okay, kalau nak cakap skincare ni, semua orang sepatutnya ada skincare. Sebab psoriasis ni, dia punya kulit naik ke surface terlalu cepat. Jadi dia ada kulit yang tebal. So mereka memerlukan moisturizer all the time. Tapi itu tak cukup. Sebab memang kena jumpa doktor supaya kita boleh bagi ubat yang lain lah. Selalunya ubat yang kita bagi tu mungkin ada steroid sikit untuk menurunkan keradangan kan, inflammation. Kadang-kadang kita bagi ubat-ubat lain lah, macam asid untuk kurangkan ketebalan. Yang kita kena check untuk benda-benda lain lah. Kalau dia ada skin infection ke. So seelok-eloknya jumpalah doktor so that kita boleh bagi. Warts, ketuat. Ketuat. Is it the Okay. same? No. So ketuat ni ialah caused by a virus, HPV. Human papilloma virus. Okay. Human papilloma Dia virus. yang macam connect dengan macam tu ke? Bersentuhan tu Ya. ke? So warts ni kita selalu tengok dekat budak-budak. Ya, Kan? Sebab budak-budak ni dia suka pegang-pegang kan. Selalunya di tangan dan kaki. Tapi orang dewasa pun boleh dapat juga. Kadang-kadang saya jumpa orang dewasa, saya cakap, oh you have a wart. What? Kan? Macam mana saya boleh dapat? Sebab benda kuban ni dia ada di mana-mana. So kalau kita ada a bit of a cut dekat kita punya skin kan, tercalar ke apa, kita pegang wart tu, kita boleh kena. Anak kita ada wart, kita sentuh-sentuh tangan dia, kita pun boleh kena. Okay, so macam mana
sebenarnya nak baik tu. Ya, nak baik tu. Sebab kan biasa kalau kita tengok kat tapak kaki pun ada. Betul. And it's actually happening in my family because we are genetically ada. So what I did, I'm not sure whether it's correct or not. So what I did is I pergi treatment every month to actually buang the callus. Buang the callus, dia clearkan lah. Dia punya hard skin atas tu lah. Sebab kalau dia tak clear, I jalan sakit. Sakit, Sakit dan mengganggu. And it's not just one. It could be sometimes 2, sometimes 3. So kalau I tak rawat, dia akan jadi 3 lah. Dia biasa 1 je lah. So basically ikut kepada keturunan belah my father. Memang ada kulit kering dekat tapak kaki tu. So apa yang I kena buat adalah I kena pergi buat treatment. So it's actually a bit costly for me. Benda tu dalam tu ada air. Tak ada, dia kering Tak, je. dia selalu kering, tebal, nampak tak cantik lah. Faham. Okay. So what ni saya cakap dia very common. Kalau kita tak buat apa-apa. Okay, study show that within maybe 1 or 2 years benda tu akan hilang sendiri. Sebab because they're caused by a virus, kita punya immune system akan try to clear the wart itself. So kadang-kadang kita tengok budak kecil ada wart kan, tapi kita tiba hilang kan sebab kita punya own immune system akan deal with it lah. Tapi because wart ni sesuatu benda yang berjangkit, lebih baik kita cuba to treat. Okay, kadang-kadang kita boleh beli macam dekat farmasi kan, paint on treatment yang ada salicylic acid untuk boleh untuk kurangkan ketebalan wart tu supaya kita punya immune system akan try to, sebab bila kita inject kita punya skin, immune kita akan try to rawat kita punya kulit sendiri kan. But secara tak langsung dia akan bunuh the wart itself. So treatment-treatment lain yang kita boleh bagi dekat klinik, satu tu ialah cryotherapy, which is a very cold spray untuk kita bakar wart tu. Ataupun kalau teruk sangat lah kalau sakit, kita boleh juga buat surgery di mana kita remove wart tu terus under local anesthetic lah. So kita numb, kita busekan area tu, baru kita remove lah. Adakah kita akan tertidur semasa surgery itu? Tak. Usually would you I feel are the awake. pain? Tak rasa. Injection tu rasa sikit, tapi lepas tu tak rasa apa-apa. Kalau children, sometimes we do put them to sleep because dia orang tak faham kan. Nanti dia takut. Aku takut juga. Kadang-kadang benda ni dia macam orang kita tak ada awareness lagi. Kita tak ada ilmu. So kali ni sebenarnya sangat nice. Kita boleh tahu dah, kalau ada ketut kita boleh pergi buat. And then yang you kata callus tu is actually different from a wart. Sometimes treatment dia overlap sebab kita akan bagi salicylic acid juga untuk kurangkan. Kita juga boleh buat pairing kan, macam you kata kita buang kulit atas dia. Tapi the source of callus lain. Wart datang daripada virus. Callus pula dia datang daripada pressure. Okay. So I callus lah. Selalu you dapat on the pressure points of your feet. Sebab you pakai heels. Yes. Orang yang selalu pakai heels selalu kena. Sometimes penyakit-penyakit lain nampak macam wart or callus, tapi kadang-kadang penyakit genetik. Contohnya psoriasis pun kadang-kadang nampak macam kulit tebal. Orang kata, saya ada callus lah. Bila saya tengok, dia ada sign-sign lain. Dia ada nail changes, mungkin dia ada a bit on dia punya scalp, tapi dia tak tahu. Lepas tu saya akan cakap, ini bukan, ini sebenarnya psoriasis. Sebab itu kalau kita ada sesuatu, lebih baik kita dapatkan diagnosis. Oh my God, I am grateful, I'm healthy, girl. You need to go and check. No, I'm confident I'm callous, I'm confident I don't have any warts. Sebab kalau ikutkan memang kulit kering tu dekat pressure point, betul? Ya, kalau pressure point most likely callous. I punya kuku cantik by the way. I baru buat mini pedi semalam jangan main-main. Okay, tapi benda tu menakutkan sebab dia agak mengganggu walaupun dia bukan satu penyakit yang kronik atau satu penyakit serius, tapi agak mengganggu. Untuk callus tadi tu, adakah dia spreadable juga macam warts? Tidak. Alhamdulillah. Itu adalah cuma kulit you tebal. Usually secondary to pressure. So saya nak kena kurangkan pakai heels ke macam mana tu lah? So maknanya kalau kita ada pressure and then dia akan jadi callus tu. Bila kita dah tahu, contoh macam tak boleh pakai heels, so kita memang kena avoid dulu sampai dia baik lah. Kalau tidak sakit lah. Ataupun you go for surgery kan, buang dulu, lepas tu baru lama-lama boleh pakai heels lah. Tapi kemungkinan untuk benda tu jadi balik ada. Sebab kulit kita ni, dia trying to protect itself. So kalau you letak pressure on one point all the time, secara natural kulit you akan menebal. Sama juga dengan eczema. Kalau saya jumpa orang yang selalu dia garu dekat tempat yang sama, dia akan jadi kulit yang sangat tebal. Namanya lain pula, lichen simplex chronicus. So macam-macam diagnosis saya boleh bagi. Dalam dermatologi ada 2,000 lebih diagnosis. Tiba-tiba nak jump pergi masuk terus dermatologi punya part. Tiba-tiba rasa macam nak jadi doktor kulit pula. Kalau you as a doctor can wipe off one myth that is untrue in the beauty industry, what would it be? For me lah tak perlu pakai sunscreen. Sebab sunscreen tu actually dia boleh mencegah banyak benda.
Ya, sebab bila saya tengok orang yang tak pakai, sebab saya dulu pun tak pakai, ya. Saya dah buat laser untuk buang jeragat. Kalau kita start daripada awal, kita akan elakkan banyak lagi membazir duit later on in life. So macam jerawat, kalau kita tak treat awal, kita akan dapat scarring. Scarring pun the treatment for scarring beribu-ribu. Betul. So if Setuju. only kita treat daripada awal, kita boleh prevent benda-benda ni. Sama dengan sunscreen. So sunscreen tu benda yang senang. Kita pakai one before kita keluar, tapi dia boleh prevent benda-benda macam skin cancer, premature aging kan, jeragat. So kita kena protect kulit kita lah. Okey, doktor, kalau macam sunscreen tu, okey, kalau doktor kata kita kena pakai lebih awal, kanak-kanak boleh pakai? So kanak-kanak di bawah 6 bulan tidak perlu pakai sunscreen. So kalau kita pergi beach ke, just make sure dia protected lah. Bawah payung ke, covered. Atas daripada 6 bulan, so kalau kanak-kanak saya cakap pakai bila keluar, ataupun kita boleh tengok index dekat phone kita kan. Kalau sun is going to be high, index yang tinggi, pakailah bila dia keluar. Sebab banyak penyakit-penyakit mungkin tak sangat di Malaysia lah, tapi bila saya kerja di luar negara, bila kita tengok orang in their 40s, 50s, 60s yang ada skin cancer tu, the damage was done masa diorang kecil. The sunburn yang diorang dapat masa diorang kecil tu yang menyebabkan skin cancer later on. Bukan kita punya habits masa kita besar. So habits tu, penjagaan kulit kan, penjagaan kesihatan, kurangkan gula, tidur cukup, exercise, patut diterapkan daripada kecil. Nanti dah besar, kita dah biasa. Alright, Aina, you've heard about galactomyces, Saccharomyces. Yes. Okay, so that is two of the ingredient that are very famous nowadays. Orang dah suka letak dalam skincare kan. Betul. So, okay, your face, it shows the answer already. Macam, why would they put that? Okay. What do you think about the galactomyces and Saccharomyces? Because benda tu ada yang cakap halal, ada yang cakap tak halal. Okay. And dah dimasukkan dengan banyak skincare dekat zaman sekarang yang famous sebenarnya. Oh ya, Dia okay. macam PDRN. Betul. Ada juga Okay. dia combine dengan macam-macam microbiome yang Yeah. lain lagi. Okay. So, sekarang kita masuk realm of microbiome. Oh, let's Okay, go. Chair. Let's go there. I love Okay, this. microbiome ni kita semua ada dekat kulit kita. Bakteria, yeast, kita ada actually kalau you tengok bawah mikroskop ya, little mites yang hidup dalam kita punya pores, and dia keluar time malam and dia bergerak dekat kita punya kulit ya. Oh, no wonder tengah tidur kan. Cuma kita tak nampak. So everybody punya microbiome lain, and di setiap kita punya permukaan kulit ni microbiome kita lain. Microbiome muka kita lain, microbiome kepala kita lain, ikut tahap humidity dan macam-macam. So it's actually a very new area dalam skincare. Bukan skincare saja, dalam gut health, semua sekarang topik dia microbiome. So we are Probiotic, discovering prebiotic. more, prebiotic, probiotic. So macam PDRN tu lain pula, dia datang daripada salmon kan. Yang tu dia mengubah kita punya DNA. So ini semua topik-topik trending lah sekarang ni. We want to know. Yeah, so, tapi this space is evolving. Even kita sebagai dermatologist pun mungkin kita tak cukup evidence. Tapi I rasa the main thing is kalau you ada basic skincare tu, stick to that first. Kalau you rasa later on you nak venture out kan. Macam contohnya saya selalu cakap kalau patient-patient saya nak kan anti-aging, lebih baik stick to the evidence yang kita dah tahu dulu. So gold standardnya ialah retinoid time malam. Vitamin C time pagi, which is an antioxidant. Okay, then kalau nak add on macam PDRN, NAD+, kan? NAD+, yes. all these moisturizers yang ada probiotic, then you can add on juga. But I would do the ones yang memang kita tahu dah ada evidence sahih dulu, lah. dah sahih, dah done research. Because we know if result dia memang ada, benda tu boost your collagen. Whereas the other ones ni, yes maybe, but that is an add-on. So dia bukanlah wajib. Jadi kita kena kukuhkan yang wajib tu dulu, nanti baru tambah yang lain. Okey? Jangan terlalu nak mengikut trend. Kau nak mengikut pakai ni. Kan, betul sebab ada orang kan Aina, kita pun pernah experience with customer yang actually tak sabar. Betul. Bila tak ada sifat sabar, Yeah. vitamin C day and night. Vitamin C mixed with retinol at night time. Oh my god, that's a no-no. That's a no-no. Yes. Lepas tu besok tu tengah hari AHA, BHA pula. Orang banyaknya DHA patut pakai malam, dia pakai siang. So I mean like what is a very no routine yang boleh diterapkan kepada rakyat Malaysia, tak kisah lelaki ataupun wanita, yang jangan dibuat. Give us three.
Okay, so ni memang saya jumpa selalu ya di klinik. When patients come, dia akan keluarkan segala-gala benda daripada bag dia. Kadang-kadang macam you katalah 20-30 items, and I tengok wow, like out of half of them ada acid. No wonder your skin is burning, sensitive kan, mengelupas. Daripada tak ada eczema jadi ada eczema, daripada tak ada rosacea jadi ada rosacea. So saya rasa yang penting is first of all you tahu apa yang you guna. Okay, is it acid? Is it retinoid? And kadang-kadang kita tak boleh campur sebab back to our skin barrier. Skin barrier kita ni only so much saja dia boleh tahan. After that we push it too much, dia akan jadi lain. Kan? So contohnya acid acid tu itself, kalau saya suruh orang start, jangan start tiap-tiap hari. Sebab kulit you kalau tak pernah guna, better start maybe 2 kali seminggu. And then kalau kita nak campur banyak-banyak skincare kan, buat satu-satu dulu. So after 2-3 minggu kulit kita dah biasa, baru kita add in one more. And lagi satu, kalau kita letak benda dekat muka, try dekat tangan dulu. Oh, ada beza ke kalau kita tak kata macam kita nak rasa dia sebab so rasa kat sini tak rasa sangat kan? Ada yang suggest dekat sini. Sini boleh, sini boleh. Tapi yang pentingnya, apa yang kita nak tengok tu, whether kita dapat reaction ke tak daripada skincare tu. Okay, betul. Usually about 5 to 7 days lah. I usually kena pakai tell patient. hari-hari. Sebab kalau imagine you pakai dekat satu muka and then you dapat reaction. Samakah kalau kita punya muka punya kulit dengan kat sini? Lebih kurang lah. Muka kita, kulit kita lebih nipis lah, lagi cepat react. Tapi kalau kita pakai belakang tangan lebih kurang lah. Leher, sebab tu kita pakai belakang tangan dengan leher untuk try. So benda-benda yang kita tak boleh combine tadi contohnya acid dengan retinoid. Sebab kita tahu retinoid ni kuat. And kulit kita take time untuk get used to retinoid, time malam. So kita tu kalau kita buat benda-benda yang procedures kan, selalunya kalau kita start orang retinoid, kita cakap janganlah buat retinoid dengan a procedure, because kadang-kadang kulit kita tak tahan. Maksudnya setengah procedure tu juga kita kena actually stop retinoid tu untuk 1-2 minggu before kita boleh buat procedure tu. And kadang-kadang macam retinoid ni juga kita tak boleh campur dengan setengah ubat makan. Contohnya kalau isotretinoin tadi, kalau saya startkan orang ada acne dengan isotretinoin, kulit dia akan menjadi kering. Jadi dia kena stopkan acid and dia kena stopkan retinoid. Oh, this is really good info for me. Ini sangat, kalau orang tak faham ni tak buat je. Betul. Dalam kulit kering. Tapi sekarang ni ada satu konsep baru which is skin cycling. Tak tahu. I know what skin cycling. So this is a good concept untuk orang yang nak pakai semua benda lah. Kan? So one day you pakai retinoid, one day you pakai acid. Kan? One day maybe you pakai peptide. So bagi macam moisturizer, calm down sikit. Then you pakai benda lain. But again, it goes back down to apa you punya skin type, apa you punya problem, perlu ke buat benda tu. Dan selalunya orang yang dah buat macam tu dia dah season lah. Maksudnya dia dah pakai retinoid lama, dia tahu kulit dia tahan ke tak. Betul. Dia dah pakai acid, dia dah slowly add in. So everything kena buat step by step lah. Alhamdulillah lah kita dah skin cycling kami dah sampai level tu lah. Betul. Kalau tidak dulu we want to try everything. Betul. Because we are obsessed, of course, definitely. Perempuan kan, nak cantik tu tak boleh lari. But we also know that we will put more hydration punya ingredient instead of yang macam kata apa, peeling, instead of yang macam retinol and everything. Okay, so doktor ada 3 orang anak tadi, betul? So 3 orang. Masa doktor pregnant, you tak pakai retinol? No. Of course, definitely Kena no. stop. Vitamin C? Vitamin C boleh? So basically, apakah substitute for retinol? Sebab ada orang dia suka juga anti-aging ni. Semasa dia tengah pregnant, kadang-kadang orang pregnant dia punya efek muka dia nampak lebih kendu. Sebab mungkin baby punya I don't know kan. Dia punya sebab saya Some belum people glowing kan. So apakah produk yang mungkin ataupun ingredient lah, we would say ingredient. Produk macam very direct, ingredient yang sesuai untuk anti-aging selain daripada retinol waktu tengah pregnant. Okay. So ada satu produk baru yang baru jumpai a few years ago nama dia Bakuchiol. Boleh pakai. So Bakuchiol ni datang daripada a plant dan diorang kaji Bakuchiol dengan retinoid, which is macam tretinoin, one of the prescribed retinoid yang kuat tu, ada kesamaan. Mungkin dia tidak sebagus tretinoin, tapi apabila diorang buat skin biopsy dan tengok level of collagen production in the skin, Bakuchiol ni boleh produce collagen. Cumanya kalau retinoid ni kita pakai sekali semalam, Bakuchiol ni kita kena pakai 2 kali lah atau lebih konsisten. Sebab dia tak sekuat retinoid. And itu safe during pregnancy. And then yang lain-lain tu contohnya acid, masa saya kata tadi salicylic acid tu dia kena kurang daripada 2%.
Okay. Boleh pakai tapi kurang daripada 2%. Asid-asid lain is okay. Tapi asid yang saya suka pakai during pregnancy untuk patient-patient acne ke apa adalah azelaic acid. Azelaic Dia very universal. Dia Tapi bagus untuk keradangan, contoh pigmentation. Macam in Malaysia, Hmm. azelaic acid tu susah nak masuk. Ya. Ya, I ada satu brand dia cakap we cannot sell azelaic acid anymore. Tapi I want to know more about azelaic acid. Can you share a little bit? Okay, so azelaic acid ni dia acid yang mild, dia bukan kuat macam acid lain, and dia very versatile. So kita guna untuk inflammation, kurangkan inflammation, kita boleh guna untuk kurangkan minyak, kita boleh guna as an exfoliant. So dia and dia also stop kita punya enzyme untuk yang produce pigmentation. So kita boleh guna azelaic acid ni untuk bermacam-macam benda, and dia safe during pregnancy. So it's memang one of the favorite ingredients yang dermatologist akan prescribe. So kalau kita dapat azelaic acid daripada over the counter dekat pharmacy, usually is about 10% lah maximum. Kalau saya prescribe, saya boleh prescribe 15% or 20%. Oh, tinggi juga. Tapi percentage tu selamat untuk ibu mengandung. Selamat. Oh, kalau datang daripada specialist kan, 15% selamat kita guna. Betul. Kita jangan simpan dah, mesti kena pakai. Alright, so let's go to the add-on product which is mask. Masking. Adakah itu satu rutin yang wajib ataupun sekarang dah ada biocellulose mask? Kenapa dia mahal? And also apa beza mask biocellulose dengan mask biasa-biasa yang ada hydration? Would it impact us or tak payah pakai langsung? Okay. So bagi saya mask ni ada juga bagusnya. Okay, sebab apa-apa ingredient dalam tu macam untuk hydration kan, untuk soothe the skin. Saya juga letak mask pada patient lepas laser procedure atau apa-apa procedure untuk calm down the skin. Tetapi adakah perlu mask dalam kita punya skincare routine? I would say benda tu is one of the last ones yang saya akan recommend, because boleh as an add-on tapi tidak perlu. Tapi it's nice lah kan? Kita suka the aesthetic effect of pakai mask sebab lepas tu kita chill kan. Okay. Macam doktor sendiri pakai mask apa? Like what kind of ingredient yang ada dalam tu? Saya semua suka pakai hydrating mask saja. Cantik Sebab lah I have very sensitive skin. But you are so pretty. Oh, terima kasih. So gorgeous. Like kita tak sebut nama, tak sebut umur dalam ni. Doktor 40 lebih. Macam mana 30 lebih. Selalunya kalau dah tahap specialist tu usually dah 40 lebih lah. Masya Allah. Okay. So sekarang kita sentuh sikit lah tentang hidup peribadi doktor. Okay. Macam doktor, seorang isteri dan seorang suami pakar jantung. Yeah. I'm pretty sure both of you are busy. Betul. How That is do an you guys understatement. stay in love? Okay, so dah lah kita duduk overseas kan. Kadang-kadang saya pun tengok balik live saya dulu kan. Wow, how did we do it? Exactly. Betul-betul, and we look at each other tau. How did we do it? Ya? Sebab kat Malaysia ni kita ada banyak pertolongan, kita ada family kan. So kita ni memang tag team. So kena serasi ya. Bila partner tu, bila partner ni sebagai perempuan ni, saya cakap is very important. So communication tu kena penting. Sebab bayangkan kita dua-dua doktor, dua-dua tengah training, dua-dua ada on call kan, and tak ada banyak pertolongan kan. So memang berjadual lah. Post-it notes on the fridge. Kita punya on call nota tu everyday kena check. Hari ni on call, hari ni okay, what time you balik, what time I balik. Lepas tu always WhatsApp. So you have to be on the same page all the time. Communication lah is so important. Do you cook? I had to masa kat London. Now dah macam Sekarang Malaysia semua banyak yeah. So I do batch cooking Batch cooking. kan on the Oh, weekend, sekarang batch cooking and is actually nice. time COVID tu I got a Thermomix. That's why you get to know Kak Bri. Yeah, so that helped me a lot lah. But batch cooking kan, and alhamdulillah suami saya pun boleh memasak, and he enjoys cooking. So boleh buat scheduling lah. Okay, Sampai anak saya pun cakap, can daddy cook now? I miss his ayam masak merah. nice. So tapi itu sebab kita terpaksa ya. Sebab bila student, and saya duduk dalam rumah yang share dengan student tu, saya agaknya yang paling tak tahu masak. Tapi saya belajar daripada housemate saya lain. Sebab kita ada jadual, sebab saya duduk semua dengan medical student. Ni masih di Ireland every day seorang kena masak, so that kita boleh take turns belajar. Kalau tidak takkan kita nak masak every day kan. And it's very helpful tau, and very cost saving. So saya terpaksa belajar masak. Time tu mana ada phone sangat kan. Kita keluarkan buku resepi. Boleh.
Text mak kat rumah, how did you cook this? Kan? But lama-lama menjadilah. And kita belajar daripada kawan, eksperimen kan. You Yang hangus pun ada. You were born in Ampang. Yes, I was born here in Orang Ampang. Husband orang mana? Husband saya orang Ipoh. Okay. So, okay lah, tak adalah jauh kalau nak balik kampung kan. Sebab ramai orang tahu yang Dr. Syaira Nasir adalah seorang influencer. So, dermatologist and influencer. So, basically, tapi orang tak tahu Dr. Syaira duduk mana sebenarnya. Dia macam, hop on there, hop off there. Kat mana dia sebenarnya? Do you speak Irish? No, tahulah sikit-sikit kan. Macam kita belajar sikit-sikit daripada orang-orang kat sana. So, macam mana doktor actually adapt dengan bahasa yang berbeza? Sebab kat sana basically mesti diorang cakap bahasa diorang. Ataupun adakah mereka memang dah pandai cakap English? So di Ireland memang diorang cakap English ya. Cuma yang duduk-duduk di pulau generasi yang dah tua tu, they still speak Gaelic. Nama Irish Gaelic. Do you understand? Sempat belajar ke? Saya tak sempat belajar. Tapi kalau you pergi sekolah, macam setengah kawan saya, anak-anak di sekolah sana, dia kena belajar lah. Macam kita belajar bahasa Malaysia. Boleh cakap? Time tu saya tak ada anak lagi. Saya cuma ada anak masa saya dah pindah ke London. So senang sikit lah cakap English je. Yelah, tapi asalnya pun British accent pun kind of hard to understand kalau laju sangat kan. Untuk kami lah yang duduk di Malaysia ni. Kita kalau dengar kena slowkan sikit. Dia macam kena hold on. So masa belajar di Ireland tu memang ambil masa sebulan jugalah saya nak faham apa yang what are they trying to say, sebab accent lain kan, kata-kataan dan cara berlawak pun lain. Tapi after a while you adapt lah. So dekat Ireland berapa lama? So dekat Ireland saya 10 tahun. Sebab saya buat medical training saya 6 tahun. Kemudian saya kerja sebagai junior doktor 4 tahun. Kemudian bila saya nak jadi specialist tu, sebab Ireland ni negara kecil, so tak banyak lah specialist post. Konsultan saya di Ireland kata, Syira, why don't you go to London? Because there's more jobs kan dekat UK. Jadi saya try and my luck, and alhamdulillah after trying 3 times saya nak cakap ni bukan senang, sebab kan orang nampak kita punya kejayaan ni macam tu je kan. Kita je tahu. Because we show what we want to show. Betul. 3 times I interviewed sebab saya nak juga kerja London ni, sebab husband saya dekat Dublin. Saya dekat UK. So saya cakap tak naklah duduk di kampungan, nanti susah nak pergi airport kan. Saya cakap I want London juga, and I tried 3 times, alhamdulillah sampai dapat. So dekat sana doktor adalah memang specialist juga? Specialist, dekat hospital ke, dekat klinik ke? So selalunya bila kita junior doktor ni, kita kena rotate lah different hospital. So mana saya kerja ni di East London dan di North London. So Royal London Hospital, Whipps Cross Hospital, Homerton Hospital where I became consultant, and also Royal Free. Kat London berapa tahun doktor? So di London 14 tahun. So anak-anak saya semua lahir kat sana. Okey doktor, macam mana doktor handle any hard experience, macam yang experience yang macam sangat susah dekat sana, and then macam mana doktor overcome all the problem dengan anak, dengan kerja, or maybe ada kena marah dengan patient ke whatever ke. Macam mana doktor semua tu handle saya pernah that lalui. emotional situation? Okay, first of all, I rasa you kena ada strong personality lah. Kadang-kadang bila something happen tu, you kena get over it very quickly. So macam mana kita nak kuatkan kita punya minda tu, we always have to think positive. Okay, lagi satu jangan pernah pendam kan. Try to find someone yang ada similar experience kan. Macam saya, husband saya lah kan. Kita duduk tu, balik rumah je kita duduk cerita pengalaman dia, heart to heart kan. And then sense of community. Macam dekat London tu, even masa saya dekat Ireland, we had a very good Malaysian community. Weekend kita pergi Malaysia Hall kan, jumpa-jumpa kawan kan. So I think sense of community tu penting. So that you know, tak adalah fikir kerja je kan. It takes your mind of think, exercise kan. What do you do for exercise? So at the moment, I really enjoying Pilates. Nampak senang susah sebenarnya. Saya first time pergi Pilates, Tahira je terus main reformer. Saya sampai cramp, saya cakap sekejap. Tapi okey lah, alhamdulillah dia memberi saya di umur 30-an yang dah ke tengah-tengah ni, I would say kita tak rasa 30-an. Kita rasa macam 20 lebih, 28. So you also feels like 30s, you know. Berjiwa muda tu penting. Kita boleh set it together. InsyaAllah. Kita pergi sama-sama. Boleh. Okay, alright. So we are right on time. Thank you so much Dr. Syaira for Thank you coming so to Temu dan much. Santai Podcast. So Doktor, ini adalah satu permintaan daripada kami. Satu tim, ada kata-kata santai tak untuk penonton Temu dan Santai Podcast? Okay, bagi saya, kalau saya ada 1 minit lah nak sampaikan message penting kepada rakyat-rakyat Malaysia ni.
First of all, dekat Malaysia ni banyak produk-produk yang kita tak tahu apa di dalamnya. So try to cari produk-produk yang lulus KKM, produk-produk yang kita tahu apa dia punya isi kandungan. Kerana sekarang ni kita banyak jumpa pasien-pasien yang merosakkan kulit sendiri, yang menyebabkan penyakit-penyakit lain dalaman cuma daripada menggunakan skincare yang salah, yang berbahaya. Okay, so please be aware of what you are using. Second of all, kalau you ada penyakit kulit yang you tak tahu apa masalah dia sebenarnya, you dah cuba over the counter, dah cuba macam-macam skincare, don't suffer in silence. Please datang jumpa either doctor, your family doctor kan, or your dermatologist. Sebab kadang-kadang saya jumpa patient ni, dia dah datang at the end stage of dia punya disease, dah teruk, ataupun dia dah belanja beribu-ribu on skincare when it could have just taken one specialist visit to give you a diagnosis, to direct you in the right path, guna ubat yang betul. Ya, itulah mesej saya. Masya Allah, that's very important. Aina, thank you juga for being our co-host today. Aina, any last word? Thank you so much siapa-siapa yang dengar kita punya podcast kali ni. I believe you all dapat banyak input daripada Dr. Syaira. Please follow her too. Yeah. And follow us too. Okay. Sebab hari ni kalau korang tak tengok episod kali ni, seriously korang akan tertinggal banyak gila info. Sebab kita share banyak benda tentang pregnancy, skincare yang sesuai untuk teenagers, dan juga untuk siapa yang on budget. Dr. Syaira share tadi, so make sure korang watch our podcast. Yes, definitely. So, kita nak tutup kedai kita, nak tutup podcast kita hari ini. Terima kasih Dr. Syaira. Thank you Aina. Thank you everyone. Terima For those kasih. yang tengok kita punya Temu dan Santai podcast, kita jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Da da do do hey ba 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 da tika tika Temu dan Santai hey ba 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 da tika tika Temu dan Santai hey ba 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 da tika tika Temu dan Santai hey ba 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 da tika tika Temu dan Santai hey ba 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 da tika tika Temu dan